వషత్ के पुलिजारुका ಸೇರ್ಗಂದೆ ಯಕ್ ನೂಕೆ पॉडकास्ट ये था ग्वादरे तवारे पॉडकास्ट आने सिलसिला अंचुकुश में चार गया था मर्ची पदा में मेहमान एमपीए ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान के अमीर जमात इस्लामी है अक्दो तहरीक के सरू के ओ मा सकबाज वाजा मिन्नतवार है कि वाजा वाद दात वेदात वाजिद सकबाज मिन्नतवार शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब जिक्की चूँकि गाजी ज़ुबैर में एक संगत है सिंधा बलूची ज़ुबान इसरा कार करने गया जी कोई ما باطلا شو تکتے ترگا وڑا یہ دپا درت کے بہشت ہیں سرزمین سرا تو بھی ہمیں کو کہ چونا یہ گلزمین اگر بہشت بھی وڑا بہشت شوق بھی بلے عام ملا ہے مولانا ہے میں زینا کہتے ہیں ہمیں کچھ کہ یہ دنیا اچھے نہیں پانی شبارت تاگو دو مکا ملوٹت مرچی میں پوڈکاسٹ بندہ تمدا چی بھی باقی دنیا اہمیت ہستا ہے. بہت شکریہ. یک دعا ہے ہر نماز آخرہ تیاتا اور درود آباد وانک بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار. ما علماء جس کنا کہ دعا تو کا دنیا ساری ہیں آخرت ساری ہیں اس تو کم شرری دعا کنے اللہ منی دنیا شر بکا ودا دعا کنے اللہ میں آخرت شر بکا. شر دنیا کجا میں شر دنیا میں ہیں کیا دنیا کس کسی غلام مبی شر دنیا مائے کس کسی دستر ٹال مکا کسی عزت جان مال عزت آبرو غیر محفوظ مبی او دا بنیادی انسانی سہولیات انسان صفائی ستھرائی او دا بھی مسئلہ ہے کہ جنت تصور ہے. جنت تصور چی ہے کہ او دا انسان سکون او دا خوف کسی نے او دا ہمیں ویسا یہ ہمیں جنت گوشیں وشیں باغ با آرام با ای تصور ہیں. یہ بالکل اسلام مطابق نہیں کہ دنیا برباد بھی یہ آزمائش ہے دمتانا آزمائش تو برباد بے تو خوار بے تو ذلیل بے تو ادھا بدال بے مسئلہ نہیں تو او دا آخرت شر بھی یہ بالکل یہ شرعی تصور نہیں. آزمائش دنیا ضرور انسان ادا غربت درائے گے کوشش ہم کم مصیبت درائے گے کوشش بھی کم انسان محنت بھی کم. یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم تا گشتا بھی کہ ہر مشکل اچھے مشکل ساتھ ہستے آسانی ہے. علماء گوشا کہ یک انسان بدالیہ راضی بھی اللہ یہ کدی بھی بدالیہ چنکشی اب بدالیہ راضی نہ بھی بدالیہ درائے گی کوشش بکا. ہمیں سے شر آخرت ساری بزدل جو علماء جو اس پہ کم کو بزدل جنت رہو کنجوس بارے حدیث ہے کہ کنجوس جنت نہ رو چیا نہ رو کنجوس بلکہ نماز ہوا نہیں کنجوس بلکہ آج بھی کا کنجوس جنت چیا نہ رو. یہ تصور لاتے ماں بنائیں تھا یہ ڈولی دینی تصور نہیں ہوتی معاشرہ ہے ہمارا شر دنیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک خوشخبری داتی دوری آت حضور زمانہ کا کہ من اچھے کہتے ہیں کہ ایک جن آدم شپ تاریاں سورانگوں لائب کنا بھی رہو یہ کسی خوف نبی وجہ خدا یہ امن تصور ہے یہ ہمیں جنت ہے. میں شروعات کوئی گپ پہ جا موتی گپ پہ ساری دورہ ہے نا کہ ساریاتی دنیا شر بھی اور پداتی آخرت سقباز منتوار وہی گپ میں ہمیں واسطہ کوتا کدی کدی شومے گوانندے مفتی اختر علی ہے مطلب لاتے ہیں انچے مذہبی مردموں میں ایک مذہب رہا انچے لیبل جاتے کہ مذہبی مردم اتیا پسند ہے دنیا بارے گپنا کا زیمت ایدہ پہ گا پیش کو کہ نا یہ بایشتے اسی بارے تاگو دو کنی ہے جد و جہد کنی ہے ملوٹا امدہ چی سٹارٹ بکنا مولانا صاحب لاتے وعدے انزائٹی سٹریس مانچے دوریا کے رو گئے تھا موتی جرنزم کو اٹھ کتا ایسا جی چیزی اللہ تا دکانیاں نشتا بازارا کنی تانا روزگار کنا ہمیں وڑوتی زندگی رو ہوتا ہم برے یکی کہتے ہیں برے دو کہتے ہیں یہ فیس واش دکھاؤ کیا کر رہے ہو یہ کر رہے ہو مطلب من پدا ہوتی ذہنہ ایجیڈ سر مچارے ہو من نیا کہ من جانگ زورتا او نا کہ من سرکاری نوکری نہ کنا گیا جرنلزم کنا گیا پمشکا یک ترسی منی دلاتا بھی پدا میں شروع کو نہیں کسانے پوڈکاسٹ یہ وڑی چیز کنا گیا بلے بیا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہمیں سسٹم میں باہر ہیں ایم پی اے ہیں ہمیں سرکاری مراتب ہونا انگا اوشتی تقریر کا تران کا گوشی کے من فیلڈ مارشل حضرت سید حافظ عاصم منیر صاحب کو بلوچستان میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا جنرل بارے میں گونا گو جنرل بھی گونے گو چوں گوڑا یہ سسٹم تھا مطلب مولانا صاحب وہ بائدے بطرسی یاوا گا پیشے کہ گوشک بھی تک یہ عدہ تک مرا بگوش ماں ایک سیاسی کارکنیاں ایک تصور ہے کہ ایک کیرا گوشک بھی ایک لانچ کنک بھی ایک کیرا ٹاسک دیکھ بھی ماں ایک سیاسی کارکنیاں اور ادا مردم گپ چیا نہ کنا گپ ہمیں واسطہ نہ کنا شیواجانی مردم ہے ماں گپ کنا بھی شیواجانی مردم نہ تر سگنتے چیا اچھا ماں اصلا یکی ہستے خاموش ہیں امارات زیری وزارتاں چھ رو شیواجانی مردم ہے ماں وزیر نہ ہے اچھا نہ تو واجانی مردم ہے
من گپ جنک بھی الگ دلیل دے گپ نہ جنک بھی الگ دے اصل چونے یکیر دوست نبی گوڑا آر ایلا بانا کنا باقی من ہستے ما ایک سیاسی کارکن اما گوادر اما روچا کہ ما تحریک شروع ہوتا گوادر کے حالت بیتا گوادر مردم آپ لوگاں آپ نبیتا اسی میں آپ لوٹے ما لاپتہ کنک بھائی جی ما لین لوٹے ما گوادرے ما 2 سال 6 سال ساری ما گوادرے معلوم کا برگ لوٹا کہ 6 سال ساری ہیں کہ ما کی تحریک اگ دو تحریک گوا سور بندر کرا سکے ما نشتا گوادرے کو مردم ذہنہ تصور بکنا ما خوف عالم ہے اما ترس ہے اما عالم ہے جی اما مایوسی ہے کہ گوادرے مردم ما دیتا کہ آپ وارتا آپ واٹس اپا گپ جنک یلدا تھے لے نہ یلدا تھے تیار نہیں تھا کہ ما چسکنک بھائی کوشک بھائی جی اما روچا ہستے ہیں من سوچے بعض من سوچو چھے کنا کہ ہم لوگا بجیڑا مایوس بما اترا گنوک بکنا نفسیتی مریض بما یا ما کمو در بے آیا جی کمو قوما خوفا چے بکشا ما وقت کہ آروچا خوف زدہ نبی تگا جی وہ مرچی بھی الحمدللہ ما سیاسی کارکن آج قوتا چے خوف زدہ نیا موت برحق کے عزت و ذلت اللہ تعالی دستا ہیں عواما من عزت داتا یہ عزت من عواما داتا اچ طاقتا اچ قوتا اچ دولتا مراتا نہ داتا یہ عزت من عواما داتا اور عوام انشاءاللہ عوام عزت منی عزت ہیں اور عوام ترجمانی میں کوشش کر گئے ہیں بلا خوف عوام ترجمانی بکنا اور الحمدللہ میں کوشش کر گئے ಕೂಡ ಕದಿ ಕದಿ ಇವಡ್ ಬಿನ ಮಾವು ಕದಿ ಜೋದೆ ಕನ ಕಿ ಮನ ಮನ್ ಕೈ ಗುಮ ಕಸ್ಸಿ ಮನಿ ದಾವಾಯ್ نہ ರೈಸ್ ಮನಿ ಕಾರ ما سیاسی بطور کارکن خوفزدہ نہ شما صافی خوفزدہ ہے نا مے گوش گنا انزائٹی بے خوفا ون انت انچ نمبر کے فون کن گے نمبر صاحب نے موشی مالک عرفان کپن پروش بھی بلکہ انہیں دھمکی دے گئے شما منی ڈولا گپ نہ کھانے نہ لکھ کے من گپ جنا شما بلک کے شما صافی ظلم خلاف اسنا چونکہ من گپ جنا حضرت جناب پلانی ما گوش گنا شما کلم استعمال کریں ما بکنے اگا ما فنڈے و گرانٹی زیر گئے آ بند بھی نہ کن گئے پتہ مالک عرفان سے دھمکی دے آنا جی پی کمپلیکس آ جاؤ سے بازے صافی گپ نہ ملک کی وجہ سے منگشا یا گرانٹ بھی یا ملک بھی دو تا یک وجہ بھی اچھا مولانا صاحب انچو کہ تو گو بھی ما یہ تحریک ہمائے کے بندات کو تھا کسی طور سے ما عوام دے میں جواب دیا مطلب ما اگر منی ذہنہ کہتے ملک کے سپریم کمانڈ تئی کیا چنے وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل ہے مستر ادھر مستر ملک کے مستر وزیر ہے فیلڈ مارشل بھی وزیر اعظم نہیں نا گوڑا مولانا ہدایت الرحمان اوشتی آئیے نام اگے بلے گوادر شہید لالا امید چوک کے نام کیا تختی ہے مولانا ہدایت الرحمان بوتی دستا جا ماک تو تحریک سنگتنا جو اس کے نہیں تختی بدل بیت مٹ بیت اسی نام ہے چیئرمین صاحب بیگس ہیں کور کمانڈر حکم برے پلانی مطلب کور کمانڈر مستر ہیں بڑا آئیے نام اگر گئے اسی نام کس گرگت ہے پاکستان فاطمہ جناح قائد اعظم صاحبہ بنایا تھا اور گوار فاطمہ جناح بنایا تھا نا جی یہ بلوچستان یا پاکستان فاطمہ جناح نام ایئرپورٹ ہے چیا نے چیا نے تو سوال جواب تو چیا نے جی ہاں رندہ غدار قرار دے اتنا بیچارہ تاکہ ایوب الیکشن ٹائم خوشی آ رہا ہے نا وقت کہ فاطمہ قائد اعظم میں گوار کے یہ پاکستان بنایا تھا فاطمہ جناح غدار بتکا لالا امید چوک بورڈ دکھا ہے بورڈ آستے دکھنا وائی بورڈ چوک بھی یا نہ بھی جی تو یہ نہیں فیصلہ کہ فاطمہ جناح کے بورڈ لگ گت نہ کہ لالا امید چوک لگی مطلب ادھر شما بے بس ہے شما سنگت کی بے بس یہ گپا کنا گیا ادھر ریاست تہا بعض ہیں امور و حقیقت بے بس ہیں اس تو وجہ شک کی ادھر بطور میں پارلیمنٹ ممبر ہاں میں عوامی نمائندہ ہیں میں سیاسی مردم ہیں میں منتخب نمائندہ قوم اسٹیک ہولڈر ہاں میں ادھر بعضی چیزیں چھ مارا کچھ مشورہ کنک بھی جی اچھا مولانا صاحب ہمیں گوڑا پازل چوک ہے میں نے یاد بھی شہید فدا چوک تو استاد گئے تھے گپ پہ کن گئے تھے کہ ماں کدی کدی گپ کنا اور گوشی گوادرے پنٹ بند کنک بنتے یہ پازل چوک کرنے کے بنے تھا سک شوق ہیں بلدیہ ہے ماں بلڈنگ رہے چاہ رہے ماشاء اللہ سک شوق ہے یہی گوڑا کچھ ہم کمپرومائز بنیادات کا آیا یہ پنڈ پیسرا ات کا وارک بیت گا اگر نہ شما یا کنچے مستریں کمپرومائز سودا بازی کو تک شما رہی ہے نہ الحمدللہ ما کمپرومائز اس صورت کمپرومائز میں نہ ہوتا برحال ایک کدا کمپرومائز بالکل ہستے ہیں کہ ما ہمیشہ قوتان خلاف بالکل حکومت خلاف گپ بھی جانا یعنی ناجائز پالیسی خلاف گپ بھی جانا اور ما دلاری قوم نہ کنا اور قوم مفادات سودا نہ کنا
भले ये समझा कि मन कई केरला मन कौम खातिर रहोगी हैं जी कौम खातिर कई दफ्तर में चेर न दिए कि इंडोला के भाई माँ कसम वारा के चुशना याने माँ सरफराज बुकटिया 4000 इख्तलाफ भी दारा जी भले मैं कौम फंड खातिर कर रहा भी एक ओहदे सर में सरफराज बुकटी साहब कर रहा होगा ना वज़ीर आला बलूचिस्तान कर रहा होगा जी या माँ के ताकतवर तबका आना जरूरत कपी मायने केरला शोतगा आइंदा भी रवा कि मना वती कौम है वती तकलीफ है हवाले में शोतगा में रवा और माँ हमें वास्ता फंड है भी कोशिश करने गया कॉमर्शन के में रवा एंड उसे भी मना ई मकसद है बेदेता मना इधर कौम में तकलीफ वास्ते मना वसाइल लूटी जी आप मनी शायद कैरेक्टर चाह रहा या मनी बैकग्राउंड चाह रहा आप मनी जद्दोजहद चाह रहा आ वती एमपी से ज्यादा मनी सर एतमाद करना बाद अमूरन था जी शायद ये शहर फंड दे गए शरीर सरा खर्च बा अच्छा तो चूंकि शाला क्वेटा निश्तगे असेंबली चस्तो इरा ಈಗ ಬೇಗ के सरफराज बदल कनक भी चूंकि इवडे मालूमात चीजें आस्ते मैं तो करेशी तैयाला मालूमात 5 साल सरजम भी ना सरकार सरफराज साहब बदल कनगा जी हालत तब्दील बा सरफराज भी गप्पा कनक कि अगर बशीर ज़ेब कहते हैं मुज़ाकरात का मन मर्चीज बदे मना मानी भी क्या वो शीशी सरफराज बुगटी साहब इख्तियार ने फिलानी ने चो जी ने तो वो वो बलूचिस्तान खुजा वजीर आला के इख्तियार भी था जी एक वजीर आला बना बो के फिला वजीर आला बा इख्तियार भी था और सरफराज बुगटी अमादुल्ला बीबी जी डॉक्टर मालिक साहब वजीर आला मवत जिसको डॉक्टर साहब ये सीपे के रूट बन गए मशरकी मगरबी कुजा रूट भी उसे मन मालूम नहीं जी वही सदा नामा बयानत का वज़ीर बयान आला भी है अत उसी का में सही ना वक्त वजीर आला सीपे के रूट मगरबी भी मशरकी भी डॉक्टर साहब से मन मालूम नहीं जी और सरदार अख्तर जान बैंगल वजीर आला भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं एटीमी धमाका करने का चाहिए और ड्राइविंग करने का भी सरदार अख्तर जान भी कुछ मना मालूम मालूम ना भी भी था था जी सरदार अख्तर जान अब है सरफराज बुगटी साहब अब्या बाद उमूर सरफराज बुगटी साहब भी सही न भी नहीं जी बाद ना डॉक्टर मालिक साहब भी सही न भी था बाद सरदार अख्तर जान भी सही न भी था जी बाद ने बेचारा सही ना वही रास्ते वो रास्ते इनी पदुमिश की तब्दीली चिया रगोशा जी तब्दीली वजीर आला तब मर्द फर्द तब्दीली शोशा पॉलिसी अमा बेबा फैसला अमा बेबा रवैया अमा बेबा सोच अमा बीबी और तई अमा ताकत और बंदूक के जुबान भी अमा गाली और गोली पॉलिसी भी पास है घोड़ा तब्दील करने का वो फर्द तब्दील करने का तब्दीली होना है नहीं थे जी अच्छा मौलाना साहब माँ अबे के सरफराज बुकटी बारे हम गपत वजीर आला बदल बह गए नौके या काले सब पाकिस्तानी मीडिया है कि नौके सूबा बन गया और नौके सूबा वो बना वो बारे बना ना बना बकौले हुसैन वाडेला साहब है भले एक तुरसे ये आएगा कि ग्वादर वफाका देख भी वो देमतरा में एमपी है फवाद चौधरी है शेख रशीद जी बनते माँ बिल्कुल इशागा एक सोचिए इस तरह से माँ मीडिया ब्रीफ भी करना रंदा अगर यह कुव्वती सोचे ग्वादर वफा कभी माँ पूरा अवाम अकबुल बलाएं मुजामत मके को और इंशाल्लाह माँ पूरा अवाम अजीरा माँ ये फैसला खिलाफ दीवार बा इंशाल्लाह उश्ते में इस सूरत ग्वादर वफा के हवाला करने का नए लें मनी मनी माँ जोस्त भी पूरे हमेशा सियासी शोमा कारकुना बशोद एक नेशनल सोचिए पार्टी बीएनपी एच ना कुछ एक सोचिए हस्ते ना माँ हमेशा कि माँ अंग तक की तज्जिया अद्दा तक की जी अंग तक हस्ते एक तबसरा अद्दा तक है मार कदी फैसला करने हमार ऊंचा के माँ अमा के पॉलिसी साज दारानी तो का डिस्कस शुरू भी जी मैं इल्मा कहते हैं हमार ऊंचा मर्दम एकमत अमली थे कहाँ आके तबसरा करना अन्य मीडिया दे होती मर्दमानी जरिया चीजें दौर दे जी सिंगे दौर दे में रवैया चार चार के मछे वास्ता करना चार के वास्ता ये पर तज्जिया सरा होती है ब्रेक मत अमलिया होती सलाहियत होती तवानाई जाया न कने जी हमार ऊंचा के फैसला भी गोड़ा हमार ऊंचा मावड़ा होती एकमत अमलिया भी बनाया ना और ये फैसला है कि ग्वादर वफा के तावील अदैक भी माँ ग्वादर नुमाइंदा माँ सज्जन जिला ग्वादर सियासी पार्टियाँ इधर सिविल सोसाइटियाँ तजे कौमा मजीरा फैसला खिलाफ मुजामत करना बाकी सूबा बेटा बजात खुद सूबा बनग बलूचिस्तान सूबा है सूबा बनग खराब चीजें वो नहीं जिला दो कनक जिला न तकसीम कनक डिवीजन न तकसीम कनक बजात खुद एक बुराई चीज नया यानी पंजाब है कि हम आबादी हैं तो कम रिसर्च पे कहाँ तो मुताला करने यकसद अफ्ताद मुल्क पंजाब अच्छे कस्तेरा यकसद अफ्ताद मुल्क पंजाब अच्छे कस्तेरा और अन्य भी पंजाब बालादस्ती के मगप्पा खाने पंजाब ऐसे वसाइल अम्बा के आबादी बनी ज्यादा पिलानी आइए में सूबा है तक यक सूबा बैगे हो जाए भले सूबा छुतो बना
آیا خفیہ سازش ذریعہ بنا جی محسن نقوی گوشگا موسم نقوی صاحب گوشگا بنا پا اسٹیبلشمنٹ گوشگا بنا یا اما ڈنڈے زور سرا بنا اشیا وڑا شر کار بھی بدنیتی شمار بھی جی شر کار بھی ہستے ہم متنازع بھی اصل مسئلہ ہے بطور سیاسی پارٹیاں نے اتفاق رائے گوما بھی پارلیمنٹ بیس بھی صوبائی کابینہ بیس بھی اور ضرورت مطابق اس طرح گپ بھی اتفاق رائے گوما سجے کار بیما صوبہ بنائے نگا اے چھارا جے گپ نے جی ایران سے میں کہہ رہا ہے چکا صوبہ ہے، افغانستان میں کہہ رہے ہیں چکا صوبہ ہے، بھارت میں کہہ رہے ہیں چکا صوبہ ہے، بنگلہ دیش مارا چلک بھی تے چکا یہ صوبہ ہے، جی دنیا میں کہ چائنا میں کہ عربہ انسان آئی چکا صوبہ اور ریاستاں، امریکہ چکا ریاستاں صوبہ نہ، اور ریاستیں کا پجا میں پورے پاکستان یک ریاست ہے جی اور پورے چکا ریاست سے ایک مجموعہ ایک ملک ہے جی اور آئے ریاست انچو آزاد کرتے گا اور آئیے ریاست وقت ایک ملک کے درجہ پورا دارا میں وہ چار صوبہ پورے ایک دے بلائیں تعداد 4 صوبہ، اسی بھی مسائل میں کہہ رہا جی پورے بلوچستان ہے۔ تو یہ سوال ہے خلاصہ ایسے ہیں کہ صوبہ بنائنا یا صوبہ تقسیم کرنا صوبہ زیادہ کار برا ہے نا بلے ماں کی تجزیہ گندگا نیت برا ہے، جی نیت میں برا گندگا کہ گوادر وفا کے تاویل بہ گئے یا صوبہ بیس چل گئے، نیت و ارادہ برا ہے مطلب کار صوبہ برا نہ گوادر وفا کے میں مزاحمت کریں جی یہ ایک سوچ ہے ہما کے اصل حاکم ہمیں کچھ گئے کہ نام اصل مسئلہ ہیں، بلوچستان اصل مسئلہ ہیں، سندھ اصل مسئلہ ہیں، شمار ہمیں لگی کہ اگر صوبہ بنائے نہیں یہ جو بھی ہمیشہ کہ نام ختم با اور مسئلہ ختم نہیں با نام ختم کرنا بابا ضرور ہے نام ختم ہے کہ بلوچستان جنوبی بیت کا جی بلوچستان شمالی بیت کا بلوچستان وسطی بیت کا جی اسی میں تجویز زیادہ ضروری نہیں کہ بلوچستان نام اور یہ شناخت ہے تاریخی نام ہے جی اسی نام خاتمہ بھی موقع نہیں کہ میں نام شناخت ختم بھی اور بعد میں پشتون کو پرست اب بلوچستان نامہ نہ گرا پشتونستان پشتون وطن پشتون نامہ بلوچ گرا تو وہ صوبہ گئے تو صوبہ مردم ہے جی تو صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں بعد میں پشتون کانفرنس بھی بلوچستان نام وغیرہ کا یعنی توری کہ بلوچستان نام وغیرہ جی بلوچستان نام وغیرہ میں بعد میں کانفرنس تھا ابھی توری پشتون وطن آئینہ بھی یہی گزارش کرتا تھا لوڑا کئی اسٹیبلشمنٹ زبانہ کا پایا کہ بلوچستان نام وغیرہ کا نا توری بلوچستان نام کا اتنا کھانا بلوچستان نام اور شناخت برجم بھی بھلے صوبہ بنانے کے واسطے اتفاق رائے ضروری ہیں، سیاسی یکسوئی ضروری ہے، سیاسی جماعتیں اعتماد ضروری ہے، صوبائی اسمبلی تو کا بیس بے با پارلیمنٹ تو کا بیس بے با اتفاق رہو گا شرکار ہے تو بیکنے آئی تو کا قوم اتفاق کا باقی ڈنڈا دورا سازش بنیادہ یہ قبول نہ با جی مولانا صاحب مولانا صاحب تیگو گپا من محسوس بیگے کہ امیر جماعت اسلامی ہوں گپا جوستشے کہ ماں انی تی ایکٹیویٹیز گند گیا سوشل میڈیا کدی ماشاءاللہ تو چمن آئے کدی کوئٹہ ہے کدی دیگے جائے گیا یہ درمیان اقدو تحریک چستو ارگار اب تو تحریک ہے الگ قیادت ہے اس دوران واجہ حسین واڈیلا صاحب کے میں مرکزی چیئرمین ہیں ذرا یہ حادثہ از بعد پتہ میں مرکزی جنرل سیکرٹری حافظ کی عزیز صاحب نبرات عباس کا یہ جدائی اور ای دوران ذرا یہ بیماری و علاج معالجہ ترتیب وغیرہ ای میں علت مشکلات و جنجال بیتگا میں باقی انی کہ ماں کے ایم پی ہیں ذرا قوم میں بھی تاثر ہے کہ انی اقدو تحریک دھرنا بے دا یا خدمت بے کا انی اقدو تحریک ریلی بے کشی یا اقدو تحریک خدمت بے کا بلکہ ماروے مارکیٹ بازار جوست ہمیں بھی کیا کجے نہیں ہما مولانا کہ پیس رہی گا پی کو تا مردم وانگا برک بے گیا لاپتا مردم وانگا استا اور ماں ہمیں تجویز داتا کہ دیکھا بچار کے منی بھی ایک اپوزیشن ہے ضلع گوادر ہستے نا جی یہ 16,000 ووٹ گتا ہے کہ 17,000 ووٹ گتا ہے کہ 15,000 ووٹ گتا ہے ماں گوشے کہ نہیں ماں خدمت بھی کرے گپ انی بھی اسمبلی تو کہا کہ مرچی کے گپ پا جانا اسمبلی تو کہہ پارٹی بھی ہستا مرچی میں ووٹ ماں گتا کہ لاپتہ افراد سرا کا مؤثر آواز مرچی کہی ہے جی اسما جتک خدا جنک بھی اما ضلع سردار و نواب عمودہ ہیں جی اسی مؤثر آواز کئی گی ہمیں گوادر نمائندہ ہمیں ماہی گیر نمائندہ ہے کہ مرچی آستے خزدار مظلوم جانے کے بھی گپا جانگا ہے بلے عمود نمائندہ عمود قوم پرست گپا جات کنگا نہیں تھے ارے مان سوال منی ایشے ہیں سوال ایشے کہ تو بھی شکدی سوال بیکا کہ گوادر مولانا ایم پی اے نبیتا اما قوم پرست قیادت بیتا
مولانا ہستے ہیں مائے مائے روڈ سرا وقت بھی تھا احتجاج و ریلی و دھرنا و احتجاج کرنے کا بھی تھا مرچی مولانا ایم پی ہیں اور روڈ سرا بعد انی انگا مولانا موپسی جی منی ہم اپوزیشن ہے کجا یعقوب بیزنجو امل کلمتی و اشرف حسین صاحب کے منی سین مقابل بیتگا جی اس سین مرچی روڈ سرا کوسٹل آئیو بعد بپسا جی ما سائمائے وقت گا سیروچا بپسا بھلے آستے مسائرو جب بیتگا سائے گھنٹہ ہے بپسا منی اپوزیشن رولا ادا بے کنا انگا تمنا سوشل میڈیا پر مائے کہ ماں وانا ہے نہ کنے جی ماں ایئر کنڈیشن کمرہ ہے بھائیں بلے مولانا ایم پی مولانا بھی نہیں کوسٹل آئیو بس یعنی من ارادہ ہے کہ من ایوانا جنگ کنا امل کلمتی یعقوب بیدنجو اشرف حسین صاحب ادوے روڈ سرا بوپسا دھرنا بھی دیا تاکہ منا ادھر سپورٹ رسی اشاری دھرنے میں مسئلے حل کنا جی تو अन्य रुचि गोष्ट है कि जीवनी अगर 4 अगस्त पचनावी जीवनी era ma udara ma धरना दे ni हमें जोस्ता के ma आया कने गुशी धरना ही वास्ता दंते के जानते के अवाम मनी अमरने यक बदेतमादी मौलाना हिदायत रहमान तेरी का बकोले आयन या पैदा कुता नहीं मां भी अगर सड़क सरा ब्याह मर्दों में अमरन अब ना मौलाना सर अवाम मगजार है चार दे पार्टी दरा है रैली शौके रैली मन खिलाफ बेका ना जी कौम मन सर अमरा नवा ना ना आप बकोले ना आयन बकोला ने मर्दों मन सर जार अंगुड़ हमशने अमरा बेबा ना जी मन सर जार हो धरने शरी धरने ब्याह है ना माँ हमें दौर ना जब भी लूटता माँ कौम कशता मार वक्त लूटता माँ फैसला खोता माँ कौम कशता मारू चमा लूटता मैं वती वो एकमत मिली है माँ ये सजे दुआदा यज्जागा बेबा भी माँ बोलूटा इंशाल्लाह कौम अंगा कशा इन्हें के कौम ना कशा अंगा कशा ने बोले सवाल ऐसे कि मर्दों मनी सर जार और सियासी पार्टी दर पे आया सियासी पार्टी धरना भी दिए एहतजाज भी करना मावती अपोजिशन के मनी एम पी बितगा मनी मुकाबिल के मर्दों बितगा मनी मुकाबिल के शख्सियत बितगा आया नहीं मन गुजारिश है कि तो धरना भी दे ना मन चलो अन्य एम पी है हम धरना देगा नया जी मैं धरना देगा नया मैं पार्लियामेंट पार्लिमानी खिदमत कार कन गया मैं फिलहाल मनी मनी कार अनि धरने टे मंगा मनी कर सकबा दा मनी रैली करने के सकबा या जुस्ते हमेशा ना कि मौलाना ने वदा रहे कि इलेक्शन नजदीक को पता धरना ना 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 धरना दाता अंग धरना दे मसला ने मैं एमपी बितगा भी सर के रासा वक्तगा मशपा एमपी मौजूदगी वक्त के एमपी सड़क से रना वक्ता मंगा पार्लियामेंट तो का बितका मनी अन्नी पॉलिसी तरीका कार मुख्तलिफ है बोले मानी सवाल ऐसे कि चलो मान अगर खाना का नया अमल कलमती सड़क चिया ना वापसी बीएनपी महंगे लीडरशिप कोस्टल लाइव एक छपे चिया ना वापसी नेशनल पार्टी की आदत कोस्टल लाइव एक रुच छपे चिया ना वापसी हमें कॉम्परस तक सजिम बित ईच है जरा मन जिम्मेदारी है बोले ईच है ना करना इधर व्हाट्सएप पर तबसरा पे करना याकूब बेजंजो चिया ना का याकूब बेजंजो अमल कलमती अशरफ हुसैन साहब के मनी मुकाबिल बितगा ये एक घंटा ये कोस्टल लाइव बितगा ये 2.5 साल एक घंटा ये वास्ता ये सारी शख्सियत गुशी माँ दरबे है मारा जा मौलाना साहब बुर्जाची आर्डर रसी माँ दरबे है मारा गेरा मारा जाना लटते हैं ईमा ऐसा ना गारंटी दया कि अगर ऐसा ना खौफ है जी इंशाल्लाह मायाना मा कोलो राधे कि याकूब बेजंजो अशरफ हुसैन अमल साहब से कोस्टल लाइव धरना देगा प्रोग्राम ऐसा नेच मकान है जी मां इंतजामिया गोशा सूबाई हुकूमत गोशा सज्जना गोशा की हिम्मत करना जी ये जरूरत करना ऐसा नेच मकान है सायरोचा वास्ते कम से कम बेनंदा में सरकार गोशा ऐसा नेच मतलब तो जिम्मेदारी जीर गए माशा नहीं हो जिम्मेदारी दी रहा कि माशाल्लाह हिम्मत करना बलूच का वास्ता बॉर्डर वास्ता लापता अफराद वास्ता इधर ऑपरेशन के खिलाफ इधर बंदूक के खिलाफ इधर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये सही शख्सियत डराया गया मुजाहिमत करने गया कम से कम हिम्मत और जरूरत करने गया शनि कब्र पाद भी तचकमा ऐसा नहीं मकान है मौलाना साहब तो वाते जिक्र को था बड़ा मर्द मामा बड़ा पेशी बड़ा बरक बह गया वो एक बदबाती ऐसे कि पेसरा चलो मौलाना दायतुर रहमान अकदो तेरी की आवाज आस्ते कि सड़क सर रैली कर दी रैली का शुक भी नहीं वो नहीं माँ बाज जा गया फैमिलियन के रहे हमें गप्पा करनते गिल्ला बल्कि करनते कि मारा मैं पॉलिटिकल मर्दों पेसरा मीरू सरदार हमारा तुरसे था ये कुछ गया अच्छी कुछ में चुका रहा तामान दया मतलब मैं मौलाना दायतुर रहमान जो से अगा होदा मका मना बोटते मनी माची कुतकंची बिकम लिब्राची बिकम ना बिल्कुल सही कुछ है अन्य जरा माँ रैली नकोता मिसिंग पर्सन वास्ता बोले मनी साल 1.5 साल तो का सदा गेश नौजवान मनी जिला ग्वादरा बरक भी था सदा गेश जी 1.5 सदा आगे पीछे और मर्ची मनी जिला ग्वादरा अगर मिसिंग है 20 से 25 नौजवान शायद मिसिंग है अंगा तक जी माँ सद और 1.5 सद चौकस बुरता लोग सर को था
صد 150 ماتے دل ما سرد کوتا جی 100 چوکستے پیتے ما حوالہ داتا ماتے حوالہ داتا وط ما ذمہ داری دورتا ہوا یعنی بورڈ پیپر و اسٹمپ پیپر ذمہ داری دورتے چوکے ما ذمہ دارا جی برتا ماتا را داتا پیتارا شتا سر کوتا ما ای ایک تاریخ ہے کہ ایک ایم پی ہے ایک ذمہ دار ہے ما آپ مسئلہ بھی منی بیتا بجلی مسئلہ بھی منی بیتا بلے یہ مسئلہ بھی منی بیتا منی جندے کزن بھی سراج حاصل منی کزن چوکے جی اب یہ لاش دور دیں یہ لاش چور بندر جو شن دور دیں جی پدا میں قبر ابھی جو شن دوران آستے ہیں میں دومی کزن چوکر چس کر جلال کریم بخش یعنی ماں موت بھی آزمائش تو کا بیت گئے بولے کوشش کوتا کہ ماں گونڈوانا دے میں بیارے تھی گب درست ہیں کہ اللہ پتہ کرنے کے سلسلہ پتہ گونڈوانا جانے کے سلسلہ جی یہ بالکل ہستے موجود ہیں میں بطور عوامی نمائندہ ماں پارلیمنٹ تو کا بھی فورمان تو کا بھی انی 11 اگست تقریب بیتا جشن آزادی گوادرہ وزیر اعلیٰ کو کابینہ موجود بیتا جی کلے سنگل یک ایجنڈے تیت ما اجلاسا نشتگاں شنی جشنہ نشتگاں ہمیں خاطرہ نشتگاں کہ منی مات گرے اگایا جی ما دا جشن منایت نکنا منی پیت گرے اگایا ما شمکر جشن منایت نکنا منی اس نے سی ایم منا گیتا گاڑیا کرنا کتا کش کتا ماستے ہیں شانی گمان نشتگاں ہمیں خاطرہ کہ منا ضمیرہ منا ملامت کتا کہ میں شنی دا جشن ما چوتا منایت کرنا کہ منی مات آستے منی مات ہوشن گرے ہوگا ذرے ماں بھی بالکل ایک پریشان ہیں وقت بھی سیاسی کارکن بڑے پارلیمنٹ یلدات نہ کھانے جی جمہوری جدوجہد میں یلدات نہ کھانا میں راستہ پرما جمہوری جدوجہد ہیں یہ رائے میں یکی وشی کے یلد ہے میں بالکل یلدات نہ کھانا میں انگا سمجھائیں کہ جمہوریت لولا لنگڑا اچھی ہے من را میں را سوچ سمجھ کے خوف بنیادہ نے میں سوچ سمجھ کے رائے اختیار کو تھا کہ منی راہ پرامن جمہوری پارلیمانی جدوجہد ہے جی رائے فرار میں اختیار نہ کرنا ہمیں پلیٹ فارم ہمیں رائے تو ہوتی جدوجہد نہ کرنا جی مولانا صاحب چونکہ میں ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہی ہوں اور کدی کدی ہمیں معاشرہ نشتے گئے یہ مردم کے کوار ہو گئے یہ ہمیں معاشرہ مردم مزان نے وڑے نہ وڑے یہ مردم کے برگ بہ گئے شام مزان ہے اور یہ مردم کے بروکا نہیں ہمراہ ہے یہ بھی زانک میں کسانے معاشرہ ہے اور بعض بار گپا مطلب ہمیں گنڈو کے مہارا چی کسترے نسلیں یہ شانی مطلب لوجکے عجیب لوجکے ہستے ہیں اس حقیں ترسنا کے لوجکے ہم گوشتی کنے اگوشی اگا ما مرچی مطلب مولانا ہدایت الرحمن گوشی ما جماعت اسلامیہ ما بیتے نا نیم قوہ شتے گتا ما وہ جماعت اسلامیہ ہونا یا او منی ترسشے کہ باندھا ما رودا مزن با یہ گارنٹیا ہوتی دات نہ کنا کہ میں بیتکا قوم دلاریہ کنا بہتر ہمشے منہ جسمی ہستے مرچی موتی جسمہ رہ دے گا مطلب یہی سوچ مرچی گئی قوم دات کا اشیر میں چون دارے کہ تو بیا ایرایا ای پارلیمنٹا ای جمہوریتا کیچ دے گا نہیں گندگا بھی اچھنا ہے انگا مردوں برگ بے گیا نہیں اسی طرح اسے بحث سے ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بندوق کے ذریعے تبدیلی پائیدار ہے جی بندوق کے ذریعے ہم اسلام آرت کا نا ملا پاد بیٹھے ہیں جی شمن بندوق دستائیں میں بندوق کے ذریعے سجنا مسلمان کا نا اسلام کارا تو نہ ماننا ہے جی من نہ ماننا بندوق کے ذریعے ہوتی نظر ہے کہ سر مسلط مکنا خود کنا اننا اس طرح بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ بندوق کے ذریعے نہ ملک کارا ما فوج سر من اعتراض سی ہے میں کہ تو ملک کارا محبت کے ذریعے قائم دار ہے یا بندوق کے ذریعے قائم دار ہے تو بندوق کے ذریعے ملک بچہ رہت کنے نہ بندوق کے ذریعے ملک بچہ نقبہ نہ بندوق کے ذریعے ملک آزاد کا نقبہ یہ دنیا تاریخ ہسٹری ہے افغانستان طالبان کو اسلحہ بنیادہ کو بندوق کی بنیادہ طالبان کا افغانستان گئے دومی بندوق والا ہمیں طالبان ازیری جن تو بندوق والا دومی بندوق والا ازیری گارے کا پدا پدا ہی بندوق کے ذریعے دوبارہ کا افغانستان قبضہ کرنا دومی ٹینک والا بندوق والا افغانستان قبضہ کا ٹینٹ والا صفائی کا دومی یہ بحث طلب ہے یہ علمی بحثی بھی اور سیاسی بحثی بھی کہ ما پائیدار طریقہ کجا ہمیں قوم مستقبل واسطہ پائیدار کجا ہم طریقہ ہیں حالات چاہے چکدہ بھی خراب بے با حالات چاہے بے با مایوس بے کہ نہیں ماں ہوتی جسمہ ایڈولا کنا ماں ہوتا بمبے بندہ مارو تشدد را اختیار کنا ماں ہوتا کشا میں دیکھے کہ کوشارے نا ماں ایڈولا کنا ماں ایڈولا کنا من بطور سیاسی کارکنی رائے قائل نیا ماں بگا میں ایک بطور سا قائل بے با کہ ماں
خوف بنیاد ہوتی نظریہ کار ہے کہ نہ پلانی دستہ بندوق ہے نما مجبور ہے بندوق طور سے من اسلحہ مسلح تشدد رائے قائل نیا جی ماں اگر تو قسم انسان سوچا تبدیل بکنا انسان فکرہ تبدیل بکنا یہ شعور تو کا تبدیلی بیارا ای دست قلم بھی دیا کتاب ذریعہ تو کا شعور بیارا آئی تو کا منا شاید بندوق کے ذریعہ یا خوف ذریعہ یا مسلط مردمانی دل من گمانا سارے بنیاد ماں مردمان فتح کت کرا ویشہ پائیدار کت نہ کنا ہوتی قوم دل منی امرا مبی اندوکن مرچی کے فوج اسٹیبلشمنٹ ہے ہم چکے اسٹیبلشمنٹ کو مردم دل تو رہا اور نہ شاید یہ کہ جشن بھی منائے نا دلی طور جشن منائے لگا نا زبردستی کا لگا ہے سجے وزیر صاحب سجے وزیر ہے سجے دلا جشن منائے لگا نا یہ ہستے ہیں نا زبردستی کی تو جا بورے تو جشن پہ بنائے بدک طور سا گارا خوف زدہ زبردستی کا نا اب واسطہ من یہ بالکل کلم کلے گپا جانا کہ من بطور سیاسی کارکن موتی چکانا بھی موتی نوجوانا بھی موتی جنکوانا بھی ہر پڑھا لکھا پردارا یہ دعوت دے کہ بیس طلب ہے کہ بندوق یا تشدد ذریعے کی تبدیلی کہے تھے اب پائیدار ہے اب مستحکم ہے اور یا تو برجم داشت کنے ایران ایسے انقلاب ہیں ایران انقلاب عوامی انقلاب امام خمینی ہر تھا بچے پورے دنیا سپر طاقت یا جائے گا با ایک عمر شکست داد کرنے کا نیا یہ عوامی جد اگر بندوق کے سارا بیٹھ افغانستان پیما امریکہ سے فتح کو افغانستان پیما فتح کو بار بار ایران رگے پہلے ایران ہستے ایک قدم مدت بعد سالانی مدت بعد بھی تو ایران اگت نہ کہنے کہ آپ پرامن عوامی جدوجہد امام خمینی کو تھا اور افغانستان ہستے بار بار امریکہ میں واسطہ کہ آپ بندوق کے ذریعے گرک دیتا یہ ماں نوجوان ہوتی چکانا بھی نصیحت کرنے اور ماں بطرسان قوت یا وہ کہ بھئی پلانی دستہ بندوق ہے موتی نظریہ چینج بکنا موتی فکرہ چینج بکنا منا یک فون کو تک ایک نوجوان یا چیزی سال ساری وستگی کوٹیا ماں چو الیکشن ہے اس سازو منا فون کو یک کہ تو ہوئی پارلیمن جد جد مکان یلد ہے ماں یہ روگو مو تو ہوئی جد جد جو تمام جس کو تا اسی ہے نا اوڑو مان جد جد کا ماں آزاد نہیں تھا نا ماں ایک غلام کہ ماں سے بندوق دے شما ترسے بنیادہ ہوتی پالیسی بے بنائے نا کہ وہ فوج آچے بطرسا فوج غلام بے ماں دیکھیں اسلحہ والے بطرسا ماں آئیے غلام بے وہ آزاد ہے پہ تو ماتا منا آزاد کو تا منا سوچے گا آزادی ہوا منا راہ اختیار کرنے کے آزادی ہوا بندوق کے ذریعے ہوتی پالیسی بے بنائے نا مانی بالکل موقف ہے من کو کہ بے بیس بے کہاں علمی بیس بے کہاں سیاسی بیس بے کہاں ماں ہوشا کہ کلاشن کو پہ ذریعہ یا تبدیلی پائیدار نہیں کلاشن کو پہ گولی ذریعہ تبدیلی پائیدار نہیں اور مستحکم نہیں قلم و کتاب شعور جمہوری کے جد و جہد انسان ہے دلاں بکٹ و تبدیلی بیر ہمیں کہ جمہوری یا سڑک کے سیاست شمائشی نام داتا اے ڈاکٹر مارنگا بھی کتگا سبقت اللہ شاہ جی ہمیں کہ تئی درنان ٹیمت درسن دیما نشتا بیتا اشیا بھی کتگا سالے بوڑ سے بند اور نہ ٹرائل بے گا ٹرائل بھی مودہ جیلان تا بے گا ایک جس سے یہ ودی بھی نا کہ اے چاگرد اے نظام تا آیا ترکلی سڑک کی سیاست کا نا عمران خان بھی بند ہے جی عمران خان ایک جمہوری ایک سابق وزیر اعظم ہے اور آئیے گیشتر شہباز شریف پچھے گیشتر ووٹ گرتا ماں شمارا ہمیں گو کہ جمہوریت پاکستان و جمہوریت و نہیں یہ نام ہے اس کی جمہوریت یہ قانون نہیں اس کے نام ہے قانون یہ عدلیہ نہیں اس کے عدلیہ نام ہے بلے میں کہہ رہا راچی ہیں میں راچی ہیں میں راہ پدا بھی ہے میرا ہے ماں سجیں خرابیاں باوجود بھی مرچی نہ باندھا میں جمہوریت ہے میں ملک تاریخ اگر ہمارا 75 سال 80 قریب ہیں میں جمہوری 35 سال ہوں امریکہ 300 سال ہیں آ کے جمہوریت مرچی مثال دیں 300 سال 200 سال 250 سال آئے نہیں میں 335 سال ہے 335 سال ہے کہ ہمیں ابھی لولا لگنا ابھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ آرتے گئے 335 سال بظاہر میں وزیر اعظم گندے وزیر اعلیٰ گندے ابھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ آرتے گئے نا ماں ہمیں سمجھائیں کہ عدلیہ نے بالکل نے جمہوریت نے بالکل نے اس کے برائے نام سجیں بولے من کہہ رہا پدا بھی رہا ہمیں یکے بچی دیکھیں آپشن من کہہ رہا نہیں کہ ایمان ہمیں رایا پرامن جمہوری رکاوٹ بازاں رکاوٹ موجوداں خرابی ہستا ہمیں عدالت انصاف نہیں مرچی بھی ماں عدالت ہو رہی
بچی تو من سر زیادتی کرے مروتی FIR کرنا حالانکہ عدالت سر بھروسہ بھی نہیں جی ہمیں عدالت آنی بھی بات ہو رہے ہیں ہمیں رہے زمین تنازع بھی ہمیں خاندانی مسئلے بھی ہمیں عدالت رہے پرچہ نہیں کہ ہمیں ہوتی دل کے من کر رہا یہ عدالت ہے تو باندھا پاکستان نقشہ چھی بھی کہ عدالت نہ بھی آیا ہمیں سسٹم نہ بھی ادھر جمہوریت نہ بھی ادھر سے پارلیمان نہ بھی تو پارلیمانی جدوجہد نہ بھی مٹھے میں بھی بندوق بھی سسٹم چھی بھی ہمیں واسطہ سسٹم چاہے ہمیں کدا خراب بھی حالات ہمیں کدا خراب بھی با یک انسان ہمیں کدا بیمار بھی یا شفائے امید داری شب ہمیں کدا تہار بھی صحبت و امید دار ہمیں امید ہیں ہمیں امید جدوجہد ہیں کہ مرچی نہ باندھا بادا نہ پوشی مائی نظام ہمیں نظام توکا چھ تبدیلی کارا مرر سب چونا تی اسٹڈی ٹائم کو جامو چی وانگا نہیں اڑیں کتابی چیزیں آ کہ تو دستا ہے یا تی وانگا اسٹڈی ٹائم چی ہے ما اسٹڈی زیادہ منا ویسے ٹیم رسی شپا میں لوگ رہے کتابی شنوانا نہیں کی ہے کتابی ہستے میں بادشاہ کہیے میں بادشاہ کتاب نام ہے ٹائٹل ہے بادشاہ یہ میں کہہ لکھتا ہے اس نے ماں مسلسل مطالعہ منا سکشو کا کہ ٹائم منا نہ رسی اور مطالعہ کتاب منی گاڑیاں بھی کتاب دے رہے ہیں منی اس نے سفرہ منا جہاز سفر کنا بھی گاڑی کتاب منی دستا ہے کتاب ہمارا شوق ہے ولی مطالعہ اسٹڈی کرنے کے زیادہ ہمارا موقع نہ رسی ولی کتاب ہمارا شوق ہے سوشل میڈیا چنچو چٹیم یوز کرنے اندگے مردم سک باز ریل کلچر کلچر مطلب سوشل میڈیا تی کلاپا ہم باز گپ بے گئے تی اکا ہم باز گپ بے گئے چونکہ من تی پیجا کے سارے جنا اک دو تیری کے پیجا او دا درش بتاری پیوتی پوسٹ نہ دیتا بلے اسے چون چارے اڑا وانگے تی اسٹڈی تی سیاست ما شپا لیٹ رہو اڑا شپا وپ سے بستر سے ہوتی سوشل میڈیا چاہ نا تفصیلی باقی بات مطلب یہ چیزیں چاہ رہے ہوں کہ منی تعریف آئیں ہو کہ توصیف کن گئے کہ تنقید کن گئے میں اس بالکل اسی چاہ رہا کہ وائس اچھے گو شگائیں کہ اچھے گپ جنگائیں کہ مخالفت کنگائیں کہ تعریف کنگائیں کہ تنقید کنگائیں کہ تبصرہ کنگائیں کہ گوڑا تعریف والا پوسٹ مولانا دیت الرحمن پر پیج سر گندا نہیں پوسٹ بے گیا تنقید والا نہ بے گیا نا ان سر گپی یہ چھو تو بھی کہ ویسا تنقید سلام ہوتی اصلاح ضرور کرنا اور تنقید والا ہوتی پیجا ہو کسنا دا جی اچھا مولانا صاحب آپ تو ذکر کو گو ماں ذکی سنگتا نہیں کرے دوسری نشتے گئے تھا ہمیں گپ کو کہ بھی مولانا صاحب کو میں باندھا منی پوڈ کاسٹ بہ گئے گوڑا ہمیں کچھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو آپ واسطے ہیں بلے آپ بیلے پیدا کہ چدو پیسر آپ اگر نبیتا اور بیلے بھی میں سرا نبیتا انہیں جی ڈی نہیں مار لوگا بیلے آئے گئے اچھے جاگے کنیکشن نہ لگتا ہے بھی بیل رہو گئے یہ بات آپ سے صحیح ہے یہ کہ بیل نظام میں آپ ہے گئے بچہ آپ پنی میں ضلع گوادرہ آپ ایشو ہر 2 سال 6 سال بعد چلی اور آپ ضیاء بھی سخت باز ہے آپ زیادتی بھی سخت باز کریں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تو اگر بلائیں کھورے کر رہے بھی تو بلائیں کھورے چھلگائیں بھی ادھر بھی آپ ضائع مکہ تو ایک نیت شیں کہ ایک بلائیں کھورے سمندر دریائے نیدہ وچی آپ مدہ ادھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا کہ آپ سو رہے ادھر بھی آپ ضائع مکہ یہ ماں چکا آپ ہوتی ضائع کریں کجا بھی بنیاد کجا بھی مصرفہ ضائع کریں سسٹم دنیا تو کا کہ شر ملک یہ مثال مرچی میں دیں دنیا شر ملک عمان میں سیادو آ رہے ہیں عمان میں رہے ہیں ایران میں رہے ہیں پوری دنیا شر ملک میں رہے ہیں دبئی آ رہے ہیں دنیا میں رہے ہیں عام ملک میں بنے تک ہمیں میں سیادو آ رہے ہیں ادا لوگ آپ استعمال بم بل نہ دیں دیا ہر جگہ دیا ادا اصلا میں کہہ رہا بیلے مسئلہ نہیں بلے ہر چیزیں کے مفت دیکھ بیتا یا ضائع کو تیدا ٹینکر ذریعہ آپ با کنا کیونکہ لوگ ذریعہ تو ٹینکر ذریعہ ہے وقت پر مفت چیئے نہ دنتے ہمیں آپ ہیں تو سرکار پبلک ہیلتھ کنیکشن آئے گئے کنیکشن اچھی ہمیں ڈیما چاہے گا تو یہ 25,000 اب باقن ہے تو یہ 30,000 اب باقن ہے منے میں غریب معلوم کا تو دے بلے مولانا دایت الرحمن الیکشن چ پیسر ایوڑے اپنا پتہ بلکہ مسلم بجلیاں بھی سستا کرنا نہ مانے گا جتا کہ میں کو ہمارا بہتر سہولیات دیا صفائیں اور آپ سب آئین تو کا لکھتا صفائیں آپ نہ لکھتا خالی آئین لکھتا صفائیں آپ میں کو ہمارا بے دے ماں صفائیں آپ دے گا نہیں ماں آپ کہنے بھی لوگا دے کہ صفائی آپ نے بھائی فلٹریشن ہے فلٹر ہے یہاں پہ لوگا برو قوم شہر بہت صحت مند بھی ہمیں آپ نے لوگا میں رو گئے کجا فلٹر بہ گئے
کجا سسٹم شن بیگ فلٹر آپ پتہ بایا دی رہا میں مردوں ادھر فلٹریشن پلانٹ جی رہا آپ ورگا دی رہا بولے یہ پائپ لائن برو فلٹر بھی اگر میں بہتر کنک لوٹیں چیزاں ڈیم ختم با جی زیر زمین گوادرا آپ نے میں آخری کہتے میں ماہرین بھی گوشا میں ذات باغ بھی گوشا کہ یہ ڈیسیلیشن پلانٹ کے سمندر ہے آپ ما وشبے کنے قوما بے دیں جی اگر ما نظام بہتر کنک لوٹے اسی واسطے ظاہر منع بھی قوما بھی عواما بھی سیاسی کارکنہ بھی سجن ہے قربانی کا مدعا کپی بجائے کہ ماں 20,000 ٹینکر آپ بھی دیرا جی بڑا ماں دوست کلدار مائی بیل بھی کنا دیا اور اسی تو کا اسے بیل مدیاں واچم بے کنا جی کہ آپ صاحب بے با بر وقت برسی بلے صحیح آپ میں برسی نظام سر یقین کت کنا کہ واقعی منی بیل یکی ہے جن دے پرسنل اکاؤنٹ نہ رو گئے ہو یہ منی مستقبل واسطہ خرچ با اسے قوم ہوتی ذمہ داری ماں اسے بیل ہوا ویسے مار وقت دے گا تو موبائل ہے کارڈ ہے 100 روپے والا ماں کہنے 25 روپے تھی کٹی تو جو اس کو تھا کہ 25 چیزیں کٹ گئے تو ایسے صابن نے زیرے طرح ایک ٹیکس دے گی تو بجلی بل دے گا شانس دے قسم ٹیکس تو دے گا منع لگی تو جواز پیش کرنے گئے میں آپ پہ بیل واسطہ نہ آزاد نہ یہ منی ذمہ داری ہے یہ منی عوام ذمہ داری ہے اور یہ مردم دزی ہمیں واسطہ کنا واچ نبیگ نگرانی نبیگ جی ہوتی حقوق کا نظانہ کہ منی حق چیاں جی تو میڈت بھی کرنے ڈیمانڈ بھی کت کرنے منی ٹرانسفر وابدہ ہیں مرچی وابدہ بے لگا میں ہمیں خاطرہ عوام سمجھے کہ کمبا دے ایم پی اے ذمہ داری ہے عوام سمجھے کہ ٹرانسفارمر دے ایم پی اے ذمہ داری ہے عوام سمجھے کہ تارا نہیں صحیح کرنا کہ ایم پی اے ذمہ داری ہے میں مردمہ جس کرنا کہ یہ کیس کو کمپنی ہے جی کمپنی یہ بیل مان اگے یہ بیل لا مانا ایم پی اے تھا ایم پی اے ہونا تھا نا جی ماں وابڈا والے گوشن کہ تو ٹرانسفارمر وقت مم بھی دیا کمبا مم بھی دیا تیرا تار مم بھی دیا تو بیل چیا گر گئے جی اور بیلوں مگر اگر تو من کرا زر لوٹے کہ مسائل کروڑ 4 کروڑ تر کمبا بھی دیا گوڑا قوم ہے اس نے بیلہ کے تو گرے تو ایڈجسٹ کنے ایم پی اے ماں 4 کروڑ ترہ قوم میں ذرہ اچھی طرح مدد آتا قوم میں ٹیکسا اچھی طرح مدد آتا جی اصلا ہر ادارہ ون نادا اختیارات چیا چونو کا یعنی تو کیا میں بیل کرپشن ویسے ہے ما اوٹا کے اوشتے نا ایم پی اے کونسلر اوٹا اوشتے ہیں یہ پبلک ہیلتھ بیل کاری کی سے آپ پہ بیل نہ داتا یہ نائل ہے یہ نائل ہے ما آپ پہ بیل نہ دے پر نائل پہ اوٹا اوشتات نہ کرے قومی کا پناہ دا نا ما آپ بیل نہ دائے مائل بے ما آپ پہ بیل نہ مدے ما اوٹا نہ کونسلر یہ اوشتات کریں نا بلکہ بعض مردم ایٹھے میں پائدہ ہمیں جس کا کہ بھئی ماں بی این پی ٹکٹا یا نیشنل پارٹی ٹکٹا منہ ناک دو تحریک ہم بگن دے یہ وڈ کو تا منتی علاقے تو کونسلر ہوں نہیں بیلہ نہیں صاحب کا بیلہ چیئں بے دے بیل ما داتا گا بھی بعض مردمانی بیل مازتے ہیں پے بھی کو تگا کہ آپ بیل بنتا کہ بجلی بیل بنتا بلے یہ نہیں یہ ایشو ہے نہیں قوم میں مسئلہ نہیں تھی نظام سسٹم میں مسئلہ ہے قوم تعاون کرے قوم وہ ٹیکس ہو دے گا روزانہ قوم ٹیکس دے گا ہر سودا سلفتوں کا ٹیکس دے گا قوم دے گا پہلے میں بیروکریسی میں سسٹم مان چوشیں کہ قوم تو کا بد اعتمادی ہستے کہ بلکہ منی ذرہ وارا وستیر اندہ مولانا صاحب ماں ہمیں گپ کو تگا کہ تو گشت گا ماں بارڈر کاروبار کنٹانی ہے تیل ہے شربت ہے پتہ بعض مردم تو ہمیں جواب داتا کہ دیگے ڈسٹرکٹ نہ بیگے منی ڈسٹرکٹ ہوا بیگے پتہ منہ مردمان ہمیں گشت گا کہ نہ تو مولانا زور ادھا یک سافٹ ہیں آسان ہے جو ستی کو تبگو یہ مردم کے میرے گئے امرو کوس کٹ پر گئے تھے تیلاں گر گئے تھے اسی بارش میں اچھنا کچھ گئے تھا وہ نہیں وہ مکمل تقریباً اگر مکمل نہیں 80% بند ہے ہمیں ایک اپا جن گئے میں کوسٹ گارڈ بارے گپ جنا ابھی منی پرسنل میسیج ہے کہ کوسٹ گارڈ ہم اگو ہمارا کارا کے لگائے پتہ ہمیں مردم وقت گوشا گوشا موشا باتا مگر گوشی تو منہ گوشی مولانا صاحب ماں پیسہ دے تو چیئے گوشا گئے تو آئیے یہ پیک اپ یونین ہے بعد ہمیں کئی نام بگشا یہ منی مدلہ گوادر آستے ہیں گیشتر انی بھی پورے بلوچستان کے ڈیزل و پیٹرول رو گئے کجا ضلع چھ رو گئے جی انی بھی متی کو مگپا ہیں تو پیسری رنگا بھی ہمیں کو گونا انی بھی انہیں چیلنج ہے مانی سجی کاروباری چیلنج دیں سجی کاروباری مردمہ کہ کونٹانیا چھے گیشتر انی کونٹانی بند ہے نا گیشتر کار بے گئے ماں او دے نمائندہ ہیں من چیزر تنادہ کنک نلوٹا موتی قوم نقصان دے نلوٹا یہ کہ واٹس اپ پا گپ جانا کاروبار دشمن ہے یہ کہ واٹس اپ پا گپ جانا یہ بزنس دشمن ہے یہ نلوٹا کار بھی
कि WhatsApp कारोबारी मर्दों WhatsApp गप्पा ना जी कारोबारी मर्दों में होती कारोबार करने गए होती निजाम चलाने गए होती सिस्टम चलाने गए ये कि WhatsApp गप्पा है कारोबारी मर्दों ना इधर शायद ठेकेदार शायद मुफ्त टोकन लूटा के टोकन अधीरे में बाकने बाकी मर्ची भी मनी जिला ग्वादराची पूरे बलूचिस्तान आर जाएगी मनी जिला ग्वादरा गेस्टर कारोबार बैगा भले हर कार दररोज बैगा सारा कोस्ट गार्ड सोचेगा अंत बंदे गए अंत ये वीडियो भी आएगा इवचा ही हमें ये माँ कुछ संगठन घोषण किया गया कोस्ट गार्ड को होती मामलातन दुरुस्त करने सिक्योरिटी इदारे को तावन बेकने दूसरी तरीके मकने तरतीब को म बेकने वो असल वो अंगता की वो कि कहते हैं आसाबा लीगल वो नहीं जी हाँ दिमाग इसे आडोला करे क्या चुके दुकान तुका आटा आट- और चीनी शक्कर और आर्थ बा टमाटर और आलू बा बैगे माँ हमें ज़हनिया बेकें ये भी हमें डोले ये तरीका वो नहीं जी हाँ दोस्त पंजाए कारोबार आओ ये कारोबार फर्क क्या है गुड मौलाना साहब हम ये चीज मानी समझे ना इसी चीज नोटिफिकेशन जिले इंतजामिया नहीं मैं कहते हैं कुंटानी पिला रोज बंद है पिला रोज पाचे अगर लीगल नहीं गुड जिले इंतजामिया या नहीं कसं मानो लीगली कवर इशारा दातगे को मैनेज करने के वास्ते मुनज़्ज़म करने के वास्ते जी हाँ बाकी आडोला लीगल नहीं और ना ईरान तरफा से लीगल है ना इधर से लीगल है एनएलसी मामला या चाहिए ये कस्ते बार्डर हाँ एनएलसी बार्डर वाला मर्दमान को कदी कदी मन ಎಂದೆ ಆಗುಷ में सरो बात है नूके एनएलसी का हमारा एनएलसी कारोबार जमीन करने कहा के जाता एनएलसी जमीन कहा जाता तेरा मालूम है इन्ना हाँ इन्ना हमें को सारो बात को शका को सारो बात वाला को शे कि एनएलसी में अब सारो हमारा बात कारोबार दाता नहीं लगे और सब दाता तो उषा के जोश बेका मैं जी नाम है नागे ना जी हाँ एनएलसी जमीन कहीं बीतता हो एनएलसी के बाग है को जी हाँ मर्दों गोश्त एनएलसी मदे वशन गप नजर तब हजार लेकर एनएलसी हमें कारोबारी मर्दों के गोश गए हमेशा एनएलसी जमीन दाता जी हाँ तो जमीन एनएलसी वत दे तो अ, पता फरियाद कने तो शोर कने तरतीब कने तो वास्ते प्रोपेगेंडा कने हमें मर्दों के मर्ची मानी नाम ना के ज्यादा व्हाट्सएप पर कहते नाम भी गिरा नहीं जी हाँ कि भाई हमें एनएलसी जमीन क्या दाता हमें एलसी जमीन भाग क्या को तब दो जर्रे जर्रे खातिर दो जर्रे लालच है तो एनएलसी आता सज्जे कारोबारी मर्दमान सिरा तो मुसल्लत को तो मर्ची वाला होता बिजनेसमैन और लीडर होता रखा ना वो हमें बड़े मंसूबे हस्ते इश्कनगा के पाइपलाइन आएगा तेले मुस्तकबिला कुंटा नहीं कष्ट लाते रिटायर्ड मर्दमा हमारे नहीं अंडर बिते वो बार्डर कारोबार हम ಇವ್ರು ಅಂದಾವಿ वैसे बीबी बादशाह रहे कि दा तेल बहते कानून लीगल तरीके भले बहते पता लस बड़े मर्दम कार को ना कहीं बोलो चा लाते रिटायर मर्दमानी भी हम उधर डिप्पू लगी मर्दम हम शिकरा चीज़ रहते और अंदर चारक भी अन्य भी हमें दे में मर्दम हमाया पता लस मालूम कर रहे हैं आके भी मचारा भले माँ कोशिश है कि पाइपलाइन गैस बहते हैं पाइपलाइन तेल बहते हैं पेट्रोल बहते हैं डीजल बहते हैं सस्ते कीमत ईरान को माँ मुआदा बेका तो आलमी मंडी अच्छी जीरे एक कदा ज़्यादा महंगा जीरे और दुनिया टैक्स मैसरा जाने जी तो हमें ईरान अच्छी चाहिए तो नज़ीरे तेल और कानूनी लीगल तरीके तो चाहिए नज़ीरे मना 300 बजाय मैं 100 रुपया बेरसी 50 रुपया बना दे लीटर बेरसी जी इधर गैस मना सस्ता बेरसी तो ईरान को मत चाहिए ना कहने अमेरिका ये साहब मैं नहीं ले डिमांड है ये मैं डिमांड है कि तो आलमी मंडी है मदिर ईरान में हम साएंगे जी ईरान को मैं कारोबार बेका मना सहूलत रसा बोले अमेरिका साहब नहीं ली ना पता अमेरिका नहीं मतलब आलमी कुव्वत आलमी इशारा है एस्टेब्लिशमेंट सरा आलमी एस्टेब्लिशमेंट के वजह से होती मुल्क के अवाम इस्तेसाल करेंगे आलमी कुव्वत मफादात पूरा करेंगे आलमी कुव्वत मंशा पूरा करेंगे वती कौम मंशा कत्ल करेंगे वती कौम अरमाना कत्ल करें आलमी कुव्वत गुलामी करेंगे वती कौम गुलामी तैयार नहीं कौम गुलाम कोता वह तसे आलमी कुव्वत गुलामा वह इशारे से रहो हमें बदकिस्मती हैं कि ईरान डोल एक मुल्क के अल्लाह ताला हमारा दाता है पूरे बलूचिस्तान चलाएं का है पूरे बलूचिस्तान खुशहाल खुद का पूरे मक्कुरा ने बिजली भी मर्ची हमें दे गए उधर जंग बह गए मैं बिजली रहोगा नहीं उधर जंग बह गए उधर मैं बिजली असने निज़ाम ख़राब नहीं जी बिजली तरह हमें दे गए और गैस और तेल तो बिजी रहे एक लीगल तरीके बिजी रहे कौम रात बेदेश तो कच्चे आ रहा भले ये आलमी कुव्वत गुलाम हमें हुक्मरान जी बलूचिस्तान बारे हमें गुशक भी कैंपी होती इलाका नरुआ अगर रवंते मैं वो शुक्र है एयरपोर्ट या बाज इंडस्ट्री का एयरपोर्ट ने इस्तेमाल बुर्जा रवा तो तई रोगो आए क्वेटा टू कराची कराची टू ग्वादर चीज सर मुंबई रोड रोगे अक्सर दो से माह में इक्वेटर आए रोगा नहीं बाकी कराची ग्वादर वगैरह सज्जे ना मुंबई रोड रोगा ये हमें नवाब जेरिए बारे असेंबली तो त्रान करने का पद ये रूट न रोगा इन्हें ना सारिया एक मज़ार मना गुश्तगे हुकूमत भी गुश्ता जी वहाँ से सूबे असम्बली सेक्रेटरी जिम्मेदार मना गुश्ता हमारा MP हमारा भी खुसूस माना ज़्यादातर माँ दो माह तारीख तक भी माँ बाई रोड
ग्वादर कोयटा बाय रोड शोतगा पंजगुर तुर्बत भी बाय रोड शोतगा हमने कि ये ये तो सफर को था नवाब ज़हरिया बारा इस वलीदा स्पीच को तगा बाज मर्दम हमें गुशी के नी मौलाना साहब वो अड्डा व खुशदारा हो ये एरिया चुगास अन्नी ये बड़े मन जहन इरादे तौर में से इंशाल्लाह रवा मा इंशाल्लाह खुशदारा भी रवा वड्डाची भी गोजा इंशाल्लाह इंजीरियाची भी गोजा सरदारो नवाब इंशाल्लाह जरूरत नहीं के माईगिरे चुपकारण या सरदारो नवाब नहीं असं आईएसपीआर भी हम ये चीज़ें पूछ गए उसे बत्ता रहे मराठी में ब्लैकमेल करना सरदार यो मैं इस पेरी जिंदे सरदारो नवाब मैं वो नहीं जी हाँ अच्छा मौलाना साहब ने गोडसरा मतलब ये सर्जमी दीवाना पेच गया मन जाना गमे लोटा के मन चूंकि वत एंजाइटी में नाम गत का मन बाज बरा संगठन के जिक्र होता ये मैं चागर दे तो के भलाई नादरा ये हंसते हो इसी तरह जिक्र न करते तो चुस्के वा गप्पम कन गए कुकारम कन गए वो तो को शके मां कसी के रहा इवडे आशीर्वाद नजीरन के मां वामे दे में जवाब दे आया इवडे थॉट्स इवडे अननोन नंबर है फोन है कार है एंजाइटी स्ट्रेस इशा तो डील कने इवडा जरूर कहां आया तीसरा अगर ना बिल्कुल कहा है इतने गप जनक नवाबा एस्टेब्लिशमेंट गप करना का आसान है निन्ना नवाब ये मर्ची दौर हंसते मोबाइल पोस्ट सर लाइक के बटन दबाए ने तो लापता है बह जी तो असें के मिनट कमेंट सीधे तो लापता है ईशान बाकायदा असेंबली है तो का गप जाना गया तो मुख्तलिफ पुरामत गप करना थ्रेट्स भी मना भी आ थ्रेट्स मुख्तलिफ कुवत ने मचबा भले माशाल्लाह मा अल्लाह ताला सरा यकीन है उती चीज़ें रोज़ के दुनिया ता मुकर्ररा आया कस ख़त्म कुत ना का और माँ एक पैगा बदी कि मैं बोतोर से खौफजदा बे बेतचे मुल्का यल बेदें सूबा यल बेदें सरजमीन यल बेदें सफ़रा यल बेदें उती सियासी मुज़ाहमत यल बेदें हमें तोरसा के मैं बेरे हमें तोरसा के मैं पहला कुवत जा और मैं चेक नौजवान मैं लखते जगह चो नौजवान कब्रिस्तान वहाँ वक्त शहीद आया तो वचन को माते हो कसे बाद आई कुंटे तेरा पता भी लोग था जान तो चाहे खौफजदा वे लोग था जान खौफ व इंसान व यकी बुशी मन खौफ महसूस न भी अब गलत थे खौफ इंसान महसूस भी आ खौफ गो मा का और खौफ आस्ती सरा मुसल्लत का और खौफ अजीरी आस्ते खौफ अजीरी वहम का खौफ अजीरी उतर से बीपी मरीज का खौफ अजीरी उतर बीमार का या खौफ मैनेज का और हौसला गो मार होते मारा भी और तोरसा जो वाजा वाडेला अरवाता वैसे तोरसा बुतर से हमें वास्ते माँ इंसान व बिल्कुल महसूस माना भी महसूस भी कभी कभी जरूर बल्कि महसूस भी क्या नहीं बड़ी छः बैग है जी जैसे कि माँ कोशिश करने कि खौफ बेकश है तो से पता तो से सवाल जवाब बेका ना इंट्रो बेका जी ये सियासी पार्टी यानी अमल कलमती याकूब अशरफ हुसैन साहब ये दर न चाहिए न दिया ये हमें कुछ ना मुझे मैं कह रहा अगर दर ब्याह है मारा जाना मारा हुकुम स्क्रिप्ट ना दाते गए मौलाना साहिब स्क्रिप्ट दाते गए माशा कदी कदी हमें जोस्ता कने ना ये सही ना ये हक में हमारे के पैदा भी तक हमें तोरसा है कि मकाने मारा जाना ये 2 रोज वास्ते बंद भी तक जेला ये सही जी ऐसे छेक होता ये चीज़ें बेकरना का बंद भी तक मार दिए तो का अगर चलो बंद भी तक जेल भी तक जाते के नहीं तोरसा है कि मारा जाते के मन ना खाने जी मारा जाते के मन डाला ना खाने मारा जाते के ना खाने मारा जाते के नहीं मैं डाला ना खाने अगर माम बोतोरसा और माना जाते के कराम बरा चा बोलते के कोयटा जी मनी वाडेला साहब बोलते के मनी संगत बोलते के वसीम बोलते के हाफिज बोलते के सज्जे बोलते के मारा उदा उससे चुस्कने तुम्हारा चूकने समय गोदा कस्य समय बरपसरा वापे ने फिर मां तोरसा के भाई अभी नी मना खाना जी ये सचे कोता जाए तोरसा गया ऐसा जाना जमीन ने जोरता है ऐसा जाना टेका है जोरता है ये चिया तोरसा गया जी ये वो बेकरना चीजें रंदा बो तोरसा ना मन अर्थे में रवा शनि कदी सर्कल बास कम अवली का पहुंचे आ दस्तियाब ने अगर दस्तियाब या यानी दे में मर्दमा गप कने हमेशा मारा स्क्रिप्ट देग ना बितना मौलाना साहब स्क्रिप्ट दयाग भी कि तो बरो बेनन है ना मां बेनन दे मां जानक अजीब है शेर है कि एस्टेब्लिशमेंट मन सरा इल्जाम है मतलब मां एफसीआर अगोशगा जी ये साइन एस्टेब्लिशमेंट पार्टी ना एफसीआर ना गोशा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का ही है काय एस्टेब्लिशमेंट एफसीआर अगोशो के एस्टेब्लिशमेंट है एफसीए दफा बंद करनो के एफसी खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट है यक्के हस्ते इदारे घोषगा या एस्टेब्लिशमेंट है या के गोंगे एस्टेब्लिशमेंट है अजीब फलसफा है जी कि मन नागोशा मौलाना स्क्रिप्ट देख भी तक बोगो और तावर ना जाते ताव बोगोशे जी
تو پتہ دیکھ ڈال ہنگا ماں سختی کو شکار ہے تو سخت بگو شکو بتا اسکرپٹ لگا تگے جی تو یہ مردم کہنا ہے یہ عجیب فلسفہ ایشان ہے کہ مولانا گوشگائی بھی ایجنسی مردم میں بھی تو وہاں پہ ایجنسی مردم نہ اسے دھوکا وطارہ دے گایا بارے قوم دے کے کوشش کرنے گایا نوجوان دے کوشش کرنے گایا یہ سیمانی گزارش ہے کہ من شانچے میں اپیل کرنا کہ منی کو مائی تعاون ہے جی من شانچے یک تعاون ہے لوٹا کہ یہ کہ منی چھوک لاپتایا کہ دا بارڈر بندیں ادھے کے زیادتی بہ گایا منی کو مائی تعاون بے کنا کہ منی سپورٹا جی ادھا ہستے دا دھرنا بھی دیا منی سپورٹا احتجاج بے کنا منی سپورٹا پر کوسٹل ہائی بند بے کنا منی سپورٹا وائی چوکا برندہ منی سے برو ایکسپریس ہوئے مشرقی ایکسپریس ہوئے احتجاج بے کنا وشانی سپورٹ منارا سہولت دا ما زیادہ کار کت کنا ما شچ زرگت کنا ما شچ چکنا بادیاب کت کنا ما پارلیمنٹ نہ جد کنا ایسا سڑک سر جد یہ منی کو کم سے کم یہ تاوانا بے کنا پتہ اوٹ گڑا آیا کیا تھا پتہ آیا اوٹ کیا تھا کہ تو یہ کارا کنا ہے ما آٹھما کہ من جد کتا منی اوٹے نیت ہونا بیتا رندہ موشتا تھا یہ نیتا اوٹے ما کنا قوم خدمت ہے بے کنا کہ بھی قوم خدمت کرنا گئے ما سے محنت کرنا گئے کوشش کرنا گئے رندہ بوشتا رندہ بوشتا سچے فیصلہ بے کنا اوٹ ٹیمہ کہاں ہے اتر قوم مخلص کنا اوٹ ٹیمہ کہاں ہے کچھ بھی ماں ایڈولا کرنے تو باقی 5 سال کو جائے ماں برچی بھی ہے ماں ایم پی ہے نبی تگا بھی ماں میدانہ فیلڈا شہرہ دیاتا پبلکہ بھی تگا برچی ایم پی ہے بھی ماشاء سے گیشتر پبلک ہے تو کہا ہے ودہ ایم پی او لاپتہ با ایم پی او غار با ایم پی او عمان و تائیلینڈ و جرمنی آنگو رہا کراچی و کوئٹہ و اسلام آباد رہا ماں وہ ایم پی ہیں یہ کہ منی اپوزیشن ہے یہ زیادہ عوام تو کہا ہے ماں عوام تو کہا ہے کہ وہ طرح مجھے اپوزیشن ہے وہ طرح کہنا ہمیں واسطہ تو اگر شاید اگر چھ انٹرو لوٹا ہے ان کو مولانا کو شگائیں کہ شما 2.5 سال اگر مولانا ناکامی مسنگ بیتر فلان بیتر شما یک گھنٹے ہی واسطہ درنا یا عمل کلمتی قیادت بایدی بی بی نا کوسٹر لائے ہوئے باقاعدہ بی بی بھائی یاکو بیزن جو قیادت ہے گھنٹے کوسٹر لائے ہوئے بولا بی بی شما ہمیں باقی پارٹیاں بھی یک گھنٹے واسطہ کوسٹر لائے ہوئے گھنٹے ہی واسطہ سائروچ واسطہ مائے داتا شما گھنٹے ہی پہ دیتا چیزیں نہ دیسا کم جذباتی بیکنا بلے کم جذباتی با ریلی کشنا بلے جذباتی با کوسٹر لائے ہوئے بولا کرنا من بھی کم میٹائی بار کرنا کہ ماشاءاللہ مرچی عمل کلمتی کوسٹر لائے ہوئے بولا تو آٹھے ماما پریس کلب ایسا ہے میں اکرندی ایک سیاست دانی اترا میں جس کو کہ ادا سیول اسپتال لا شیر بیتگاں تو بورزا کی کپ کنگا بیتگا تو یہ رامے کو کہ تو دھرنا پہ ہے ماں ہیلی کاپٹر سوار ماں کہاں ہے مذاکرات کرنا اولی برا مذاکرات کامیاب مکن ہے پدار ہوں پدار کہاں ہے تو ادھر لوٹ گئے کہ میں مذاکرات اب تب آیا گو عمل کلمتی سائر روچا یاکو بیزن جو سب سائر روچا کوسٹر لائے ہوئے نشتہ مکان مذاکرات کرنا مکان نشہ گپ کرنا معاشیں کرنا ادھر باقاعدہ مکان عمل کلمتی ماشاءاللہ کوسٹر لائے ہوئے سجے شپا واب ہے یاکو بیزن جو سجے شپا ادھا واب ہے ماں صوبہ کہاں ہے ماشاء کو مذاکرات کرنا ماں نندہ ماجہ سورا بھی احتجاج مانا قبول نہیں کوسٹر لائے ہوئے مانا یاکو بیزن جو عمل کلمتی صاحب سے کوسٹر لائے ہوئے باقی ایچ پارٹی ہے مانا پارٹی کوسٹر لائے ہوئے نہیں ماں فرد دے بیتا مانے کو ماں قوم پوچھتا بیتا ماں ایم پی ایم مرچی ماں اما کے منی متبادل ہے کہ وہ ترہ عریف منا سمجھا وہ ترہ آیا گزارش ہے کہ آ کوسٹر لائے ہوئے بوپسا منی قیادت الحمدللہ میں بطور قیادت ہے ایف آئی آر سجے چے گیشتر منی ہے منی کارکونے کم ماں گیشتر جیلہ من بیتا منی کارکونے روز کم ترہ منی گیشتر منی ایف آئی آر گیشتر منی مقدمہ 302 قتل بیتا منی کارکنانی انگا جالتے نا مارا والا بطور لیڈرشپ ہوتی کارکنا چھے ماں ہوتا مثالی پیش کوتا ہوتا رہا آرہ والا ہوتی پوچھتا نا بیتا یک کارکنے مانا نگوشی کہ ماں روڈ سر بیتا مولانا لوگا واب بیتا ماں ہوتی کارکن بلکہ کدی لوگا رادا تا من لوگا نشتا گا موتی کارکنا سے رادا تا لوگا بروا من لوگا نشتا گا مین مردم ہوتا نبنگو نبا موجہ یہ مثال دیں گے من عریف احتجاج بے کرنا یہ چھما میڈیا والا بار بار گپا بھیجے رہے وہ واٹس ایپ پہ گپ نہیں واٹس ایپ پہ شپا سے لگوا دے رہے واٹس ایپ میں چارا چوب ایسے ہیں جذباتی پورا باندھا ہوا پورا گوادر بند بھی سو بھائی چھنے واٹس ایپ والا کو جا سکتا اوشا رہتا دیکھ ڈول لیتا دیکھ مسئلہ لیتا شپے گپا کچھ بھی شپے گپا روچا پدہ مغرب آران پدہ انقلاب ہے پدہ روچا گار ہے یہ واٹس ایپ انقلاب ضرورت نہیں
اما کے ڈنا در بے آیا اور منی حریف در بے آیا ایک من دیما 16,000 اوٹ گتے گئے جی آیا گزارش ہے کہ نہیں آ چکے ایم پی اے بیتگا مولانا ہدایت الرحمن کو تھا ویسے مولانا ہدایت الرحمن ایم پی اے بے آئی نہیں ہمیں طریقے ہما بکنا مولانا صاحب چوکے مننے میں کوٹتی کا بلے گپے پتہ مانے دا زینات یہ ماہیگیران ایشو چاہیے پسلی احتجاج پشکان احتجاج مقامی و غیر مقامی والا نہیں اسی طرح ما مردمان کرا کرا ہے اوشنا مولانا صاحب سیاست وجہ ایکا ریوڑ گھر کی نہ سیاست نہیں بالکل یہ سیاست نہیں یہ مقامی ماہیگیرانی حق ہیں چونکہ مقامی نوجوانانی مگپا کریں جی مقامی نوجوانانی روزگار مگپا کریں اور مقامی ماہیگیرانہ بھی اقلیت تبدیل ہو کس مکانا تو ڈنی دری کار مزدوری حقا کس ادھا مزدوری کا یا ما لوکل اقداد کریں ایر میں مالک کت کنے کت نہ کنے یکی من ہمیں کدا منی سنگت بی بی وغیرہ آئے ہوتی چار دیواری تو کا داخل کت کنے نہ کنے ہر یکی ایک دائرہ حد حدود ہاں ما ادھا مزدوری حقا ہے کہ مردم مزدوری بکنا ما قومیت نہ کنے ما پاکستان ہر فرد بیتے بلکہ درنے ملک گوادرہ دری میاں ترقی نہ بھی دا منی ہوٹل درنی مردم میاں منی ہوٹل نہ چلا منی دکان نہ چلا منی رینٹا گاڑی نہ چلا منی رینٹا ہوٹل نہ چلا منی ہوٹل ہمیں درنی دری مسافر و مردمہ چے منی علاقہ ترقی کا آیا ما پابندی جات نہ کنا بلے یہ نہیں کہ مالک بھی آنے کے پتہ من سر قابض بھی مائی گیرن کو ہمیشہ منا لگی سیم ہمیں کہ تو بارڈر والا مثال گوشت گا وقت گوشنتے کے ٹوکن ہے پلانی خاطرہ تو گپ مکان کوس گاٹے کے لاپا ان مائی گیر نمائندے ہیں تو کبھی ہمیں بڑے منافقتیں ہستے مائی گیر نمائندے ہیں تو کا بیسرا بیتا انہیں مائی گیر نمائندے ہیں تو کا ایک اپنے مائی گیر نمائندہ ایک اپنے اتفاقا کہ دا غیر مقامی جانشو بے ماں غیر مقامی مزدور بے ماں غیر مقامی میں کار بے کنا کار کنگا آیا ڈننے غیر مقامی بالکل کار آیا میں یدارہ گونا میں بیٹے کا موجود ہوں میں نے سنبھالے وہ آئے نا گیشتر بھی ویسا چونکہ میں لوکل ماہیگیران رسی مزدور اشانہ بھی رس گئے بلے میں ماہیگیرانی مطالبہ ایشے اور جائز مطالبہ ہے کہ دا جانشو دا مالک ناودا ادھر ناودا میں لوکل بے ماں چونکہ ڈننا دبئی تو کا کاروبار کرنے اسی کفیل تی امودے بی امود چیئے بھی موجود ہوتی کاروبار ہوتی بزنس ہے سرزمینہ بچہ رہے نہ لوٹی میں کیا سہروچہ کہتے ہیں مالک بھی دنیا راستے ہیں علاقے مردم در پدر کا غیر مقامی ہے پتہ میں اما کے مالک کے ہستے ہیں مالک کا ادا چوکیدار ہے عزت کرنے اور مند مردم تو اسے اجازت ادا نہ ہے کہ غیر مقامی ہے نا دوبستو پنجہ والا مسئلہ دوبستو پنجہ مسئلہ سرا مند والا دا شن مکان ہے نا مند والا میں جندے بلوچ ہے نا ادا وڑا شن لاڑکانا اور پلانی مردم بیائیں کہ ہستے ہیں یہ وہ پاکستانی ہے یہ دوغلہ پالیسی نے یہ گوڑا کمپنی والے نے مسئلہ ہے پرچہ بعض مردم میں پشکانا اکرندے شتے گئے تھا اودا ہمیں کچھ گئے تھا کہ یہ ڈنی مردم کہتے ہیں کم چیا معاوضہ کار کنتے انچو سے کمپنی والا اشانا غلام کمپنی والا اشانا غلام سمجھا یہ بیچارے کی مزدور ہیں پسندے گا کچھ گا یہ غلام سمجھا مائی ریٹا از خود مقرر کرنا کائے سیٹانیا اور ہر دل لوٹی شان رادا تو بازے پسینے سیٹن لاتے مائی گیر بیچارہ سندے رادا تا توپانے اور گواتے لوکل نشل ارادہ تک بڑھت تک بھی وفاتوں بھی تک شہید بھی تک دریا تو کا پچا شانہ لوٹی کے پیسہ ہے ہوا سے زہر بیت ہیں دولت بیت ہیں یہ مقامی مائی گیرانی جائز حق کے اوشا بھائی ادھا مالک محبب ہیں دریا مالک محبب ہیں ادھا مزدوری حرکہ پہ کا منتوار مولانا صاحب بہت شکریہ مہربانی تو ہمارا ٹیم دا ایک تفصیلی گب جا